Dr. Bimola Koizam, Honorable MP na Mazi is a academician Amoina, Aduga resource person Amoina, participate to Givani, Aduga Honorable MP na Tambigi Bawapunda, Yam Namaru Ebese, Akoi Husing 1951 da Manipurda, NRC to Gibagi, NRC report si labor latabra have a question Namaka Magi speech to the Putuki. Maruina, Akoi NRCC 1951 da Togibra Togidabra Habagi, RTI gi application Ani gi reply di Marili never concerned department Singagi Huzi Poda so far when knowledge that Punjay. Lahau Thabam Sarachanda Sermana RTI application Nama Tharagam 2015 gi October gi 12th concerned department gi Lakiva reply to gi Matungina NRC gi document 1951 ge NRC gi document se Laiti Haibama and my dog Magi RTI gi reply sida Sabsana Yawi Hatare. Concerned department ki custody the Legido Potsi Laiti Habama Yawa. Secondly, Atopamana another RTI application nama Dr. K.S. Gorshamna Thava 2025 da. On the Sigi Matunginadi, Office of the Registrar General of Indiana, Pirakpa reply 30th May 2025 da. Mana Hangbasi 1951 da Manipurgi NRC conduct Togibra Togdabrana Hangbakanda concerned departments in a Tokidi and a reply Pirakpa. Aduna RTI gi reply Anisida based Torkanda Honorable MP na Masigi documents Huzi Povda a coin of Pangmada Wabagi Port Magi speech the mentioned Togibani. Aduka Tasing Harabata NRC Togi Natraga Togi de Havadi Honorable MP number the Magi comment came to P Givenate. Other Masi on the process Huzik Mayamnasu trace Toriba Tongan Tonganba organization Mayamna Tongan Tonganba individual Mayamna 1951 gi NRC gi report si Karai de Lege in the Thibasidi Hogiba say Kara get the Yamkan Sangal a Hatare. Aduna administrative report Amadana 1951 gi NRC Togi Haibagi Pom Shutoki Bagi Boga report the Yauba Pasa sanction to the reports the Pal level. Other Masisi, Akogi Honorable MP na Numitugi speech to the Wangango of the Manasu, Prasada question no audience the question in the Thanambani, was the confusion Karalay, administrative report to the Togi Heidi, Adobo custody, Oigadoba Laigadoba government department the D, Masiki Potsi, Ladam de Havama, Master of Madmana, Tambira Mihatare. Aduka Loinana, Madam Laiba Potse, I quite know Huzik, NRC Natraga, NRICG, Tobomatamda, 1951 gi. NRC report says, she is the Yumpamo, get over the base of Godovnina. Masida Tausi, Haraga Masiki documents according to available oil dragadi. Kamina Togduino. Available with the port of the Aquinasum, Taga Lady Shalpudi, market suggestion, Amoina. Nearest Oiriba, 1952 gi electoral roll. Amadi 1957 gi electoral roll da. Base Torkanda, Aduga 1951 gi village directory siga. Documents in the base, Torkanda, NRC, Natraga NRIC, say, Tawayai Habagi, Ozabi Molgi, Magi suggestion, Namanumitugi Magi speech, the pyramid. It was only a suggestion on the part of the Honorable MP as the resource person of the sensitization program. Aduna Huzila Riba, Pochida, Mana, anything conclude Tormanate, Mana NRC Togiti, have so high day, 1951, the NRC Togi have so high day, Aduga Mana, Hiramba. Atopa another point Amakagna Akogi 1948 ki electoral rolls Akoina Huzik NRC Natraga NRC to Wumatamda Sizin Navada India government accept our way. Maramdi Akogi India da Manipur numbers to give it was only in 1949 Maduki Mamanga level document India government accept over Targadi Madu pre-merger status to accept away and low yai have say. Simazumagi opinion that Hanami as in 1948 ki documents di Masidi India government accept or have of Tambirame. Atopo of Mana illegal immigrants in China Sangsal Aga Akogi Lamsida Loin election Gravanina Huzikti Masi Huzik census Toxanomatamda Akogi economic rights, political rights Mayamsidi Loinamak illegal immigration Sida Loin Sakragani Havagi Wafama Simayamazu Kanga Port Mana Simaga Tawirame. Uji Povamara Numitugi speech the Tambigi Veda 2004 Dagina 2013 Bhaubagi parents Deshida UPA government labor matam the center da
80,000 हेना फॉरेनर डिटेक्ट तौकी डिटेन तौकी अदुगा डिपोर्ट तौकी हाइबगी रिपोर्ट अमसु लई अदुमकु एनडीए गवर्नमेंट लेबा मतमदा 2014 दगिना 2024 बावदा बिलो 5,000 लिसिंग मंगा बाव यौना डिपोर्ट तौबो ngamde एनआरसी नत्रगा एनआरआईसी से सोइदना तौबम थोकपा इंडियन स्टेट की लीगल एंड मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नी बसे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन दा अमदी तोगान तोगान बा लॉ सिंगना पीरबा अदुगुंबा राइट नी स्टेट ना तौगदबनी मसे अदु स्टेट हाइबदी गवर्नमेंट सिने तौगदबनी हाइबसे सी तौदब यारो हाइबसे मयाम कन थंबिरमे अदुना आइना मतंग सिदा पॉइंट जी खरा हाइजरगा आइना लाक्सनिंग बदी नुमित अदुदा डॉक्टर बिमोल अकोइजम ऑनरेबल एमपी ना थमगिबा वाफम सिंग असे लोइसलखदा मा नामजो हाइबिरमी आइना ngasi थमबिबा वाफम सिंग असे लोइनमक सुमे आइना फाइनल ओइरे हाइब नते मयामसु मियामसु मसे थिगतपियु थिजनबियु अदुगा नॉलेज से अरैबदु शेयर तौबियु आइना लोइना सुमे हाइब नते हैना माना गॉस्पेल ट्रुथ नते हैना याम फजन थंबिरमे कनागुंबा एनी इंडिविजुअल अमना मागी होल स्पीच से केयरफुली ताबीरगदी पदो पब्लिक ता मिसलीड तौबा याबा अदगी मियामना लाना यलौबा याबा अदुगुंबा करिगुंबा मसाक अमता यावदे हाइबसे आइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की माइकैदगी थमजगे अदो कनागुंबा अखोगी मिसअंडरस्टैंडिंग खरा लेबदगी कनागुंबा इंडिविजुअल खरना नत्रगा कनागुंबा ऑर्गेनाइजेशन खरना मधुदा मिसकंसेप्शन लेरंबा तारगसु ngasi aina clarify tawjariba pointing sida khandabiraka madugi misunderstanding thamgumsi hujikti manipur se yamna sarang laba matamne aduna akhoi masen amaga hunaraga amaga ngangnaraga akhoi asengba pandam manipur miyamna pamiba amadi tawgada thawaktagi divert tawbagi pose akhoi yaringai tawdana ba punna honna minasi haiba wafam siba thamjage civil society body singna tawbiriba senbiriba mayam adagi manipur pradesh congress committee amadi political party mayamna honna biriba maruoina akhoi honorable mp na yam kana masana research tawjadana activism oina sen chongdana honna jariba punamakse manipur miyamgini manipur da nrc taunanaba amadi mitop khandoknabagi pandamda akhoi punna honna binabanina there is no difference of opinion between the civil society organizations and the mpcc and the honorable mp